An bhfuil aon duine linn sa seomra seo. Michael, céim táú agus fáilte go gaiamh. Inis dom post Har bheith simú agus aonta eagsal agad hain. Inis tún go ddíreach céir dhéanamh tú I do amsair. Fisherú a rudí aisteacha. Inis dom mar sin Michael conas ar chuir tú hain spéis sa réimse seo. Rudí aiste a hála domsa nor bhí mé og. When I was 12 actually it was, I went out into the garden to get coal, and it was the night before my confirmation, and my name was called. So I went inside and said, "Mom, what do you want?" And she said, "I didn't call you." So I went back out and I was getting called again, and my name was called. And I went to the side of the house thinking it was a friend of mine mucking about, looked over the wall, no sign of him. And when I went back for the third time, my name was called, and I turned around, and in the open gateway I could see the form of an old woman, but it was translucent as well. So while I could see the form, I could see definition of street furniture and street lights through the form. So those type of things, yeah. Tá sé sin inta simú Michael Clisteal mar tar éis éisteach le sin, tá sé sular domsa gur creidmh chu tar éis céir a hála deitn ar bhítanas óige. Mar sin níl tú the skeptic mar sin? Yeah, ní credum is skeptic me. Michael, cé go ndeanann tú hain iireacht a chrathú gur fóinneamh atá a gceist nó gur rud ag an nádartha atá a gceist seachas rud ag an osnádartha. Fós féin chaitheann tú an méid sin ama in áiteanna atá cinlín scanraach. Mar sin céir é an rud is astí a hála duite a réomh nach féidir bhí nu a thuairt air. Bhí mar ag fishrú teach folamh. Dog trí clán agsúil an teach. Mar gheall rudí aisteacha. Cuig Madán agus bhí an electros go thomláin nuachta. Agus in anion sin, chunig mé CCTV monitor ag glasacha féin. Gan cócht. Cuireann daoine ceistarm fishrú ach ní bhéin éon airgad a gceist. É sobar John é. Tá ga cas agus an seo an aca leat nniu, Michael, mar sin é inistom céir go ddíreach cinsáis gairas, cinsáis tralibh an úsáidin tú is tú mon fishrú cinna dhéanú. Úsáidin CCTV, night vision cameras, EMF meters agus thermal imaging cameras agus geophones. Thug Michael leis an cas a bhíon aige le dolictóireacht pucaí agus haispeann sé an trealamh a thugann sé leis ar na fistracin dom. Bhíonn sé an úsa a rifriúil a bhaintear as gath uirlis agus dúirt sé go mbíonn uirlisí éagsúla aige ina chas ag brathar an áitin na méid sé. Haispeann sé gairas a bhain dom ar a dogtar an bosca pucaí ná an Ghostbox air. Agus bhíonn sé dom go ndeanann sé an réimse electromagneide a bhéadh ag an limisteir a scanú agus go bhfuil sé abalta aon ardú nó éislú ar an bhainneamh sin a bhrá. Haispeann sé dom cén cuileann é úsáid agus thug sé cad dom trí le bhainte as mé féin. Seo mar a dairí linn. Is there anybody in this room now who wants to communicate?